Dobar dan još jednom, uživo iz studija N1 u Zagrebu. U ovom smo trenutku uživo u sva tri N1 studija u Zagrebu, Beogradu i Sarajevu. U zajedničkoj smo temi. Govorimo o novim trendovima u komunikaciji, na internetu, medijima, u marketingu. S nama je u studiju Novog dana Marina Čulić-Fišer iz organizacijskog odbora Dana komunikacija. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Evo, za sve one koji ne znaju, od 14. do 17. travnja u Rovinjskom hotelu Lone održava se 4. izdanje Dana komunikacija, nacionalnog festivala oglašavanja, ali koji je zapravo regionalni festival. Koliko su do sada i kakva su bila vaša iskustva sa danima komunikacija koji su održani u prošlih 3 godine? Da, mi idemo u 4. izdanje ove godine Dana komunikacija. Iskustva su zaista fantastična, rastemo iz godine u godinu. Dani komunikacija su središnje mjesto hrvatske oglašivačke industrije, međutim nismo usmjereni samo na domicilno tržište, nego u stvari rado primamo i ljude iz regije i ove godine smo na to posebno fokusirani zato što želimo razgovarati o izvoznim potencijalima. Znači ne samo izvoznim potencijalima hrvatskih agencija, hrvatskih medija, hrvatskih oglašivača, nego i o tome što mi možemo naučiti od kolega iz regije i otvorit ćemo sasvim sigurno jedan export stage, mi to zovemo, koji će voditi poznati poduzetnici i na kojima ćemo onda razmjenjivati ta znanja, ideje i iskustva. Dani komunikacije su mjesto u koje dolaze i vodeći ljudi iz svijeta komunikacija, iz svijeta. Obično su takva predavanja izazvala veliko interesiranje i zainteresiranost ljudi ovdje. Što mogu ili mogu li iskustva iz svijeta biti za nas zanimljiva i koliko? Pa ja mislim da mi moramo, da nemamo drugu opciju nego da moramo učiti iz svijeta to što se događa. Dani komunikacija imaju ekskluzivne ugovore sa Cannes Lions festivalom, to je u oglašivačkoj, odnosno komunikacijskoj industriji kao recimo Oscar, i sa Eurobestom, dakle 2 najvažnija, najrelevantnija strukovna festivala, i mi dovodimo ljude koji su na Cannesu i na Eurobestu imali apsolutno najbolja predavanja u prošloj godini. Oni će biti na danima komunikacija u Rovinju, oni će dakle prenositi to što se vani događa, od njih možemo učiti, to je sigurno najveća vrijednost našeg festivala. Mi nemamo, ponavljam, drugog izbora nego učiti od njih, biti potpuno u suglasju sa nekakvim svjetskim trendovima i pokušati to onda na nekakve naše okolnosti primijeniti. Sad, koji su novi trendovi u komunikacijama? Što smatrate da se, recimo, ove godine treba posebno pratiti i što će biti možda najzanimljivije teme? Pa, gledajte, mislim, dobre kampanje, dobre ideje uvijek ovise o nekakvom okruženju, ovise o tome kakva je situacija, kakvo je gospodarstvo, što se događa. Mislim da digitalna komunikacija je nešto što već godinama apsolutno raste. Recimo, oglašavanje na televiziji isto tako drži jedan vrlo stabilan trend već godinama. U printu je to nekakva borba, tu se traže novi kanali, novi načini i prihoda i na kraju krajeva sadržaja, jer ljudi žele biti i zabavljeni i informirani. I to se, mislim, kroz sve nekakve kanale proteže. Ono što je sada izazov, kako te kanale spojiti. Znači, kako od toga napraviti jednu efikasnu komunikaciju koja će biti zanimljiva gledateljima, slušateljima, jer su ljudi jednostavno jako zasićeni sa raznim porukama koje im pružamo i moramo naći baš onaj pravi put da do njih u stvari dopremo. Koliko su naši političari dobri komunikatori i koriste li uopće usluge kad je riječ o njihovoj komunikaciji sa građanima? Pa evo, u zadnjoj parlamentarnoj kampanji svi znamo da je SDP koristio usluge jednog američkog PR stručnjaka i po mom mišljenju on je jako pomogao u tom dijelu da ta stranka u stvari puno bolje komunicira svoj program nego što je to radila tijekom vremena dok je bila u mandatu. Koriste i druge stranke PR stručnjake i mislim da se to jako vidi u stvari kad su baš na to koncentrirani. Mislim da je u stvari tu najveći problem što zaborave nekako na te savjete kad dođu na vlast i kao da se uspavaju i onda krenu u jednu komunikaciju koja mislim da vrlo često nije primjerena nekakvom javnom diskursu i onome što bi ljudi trebali čuti od onih koji ih vode na neki način. Često pitanje koje se uvijek postavlja, zanimljivo je, može li dobar marketing i komunikacija predstaviti ili spasiti nešto lošiji proizvod ili njegov uspjeh na tržištu? Pa ja bih rekla da loš proizvod komunikacija ne može spasiti. Ali mi uglavnom ne govorimo o lošim proizvodima. Mi govorimo o cijelom nizu dobrih proizvoda. Živimo u 21. stoljeću, tehnologija je išla naprijed i glavno pitanje je kako se između svih tih dobrih proizvoda istaknuti.
A tu je ono gdje vam marketing, komunikacija može zaista donijeti komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju. Kako se zapravo kreira cijeli taj sustav jedne industrije i koliko on zaista može biti izvozni proizvod? Ima li primjera da se hrvatske agencije mogu nositi ili biti uspješni na svjetskom tržištu? Mi smo upravo napravili istraživanje na razini Hrvatske udruge Agencije za tržišno komuniciranje, HURA, koja dakle i suorganizira zajedno sa IAB-om Dane komunikacije, naš središnji festival. I prema tom istraživanju 91% članica HURE izvozi. Dakle, sad je naravno pitanje u kojoj mjeri, koje točno usluge i proizvode. Članice HURE su uglavnom kreativne agencije, digitalne agencije, medijske agencije, dakle, kroz cijeli spektar usluga koje mi nudimo i očito je da smo našli način kako da te svoje usluge i proizvode plasiramo i na druga tržišta. To je treći možda glavni, ja bih rekla, cilj ili fokus ovogodišnjih dana komunikacija, da jednostavno ono što smo dobro napravili pokažemo jer smo važni i u nekakvom širem kontekstu gospodarstva. Dakle, kreativne industrije, isto po istraživanju jednom nedavnom, nose 2,3% BDP-a i to je nešto što je očito dosta značajan udio. Zapošljavamo 42.000 ljudi, dakle relevantni smo. Znamo da je to neko malo i srednje poduzetništvo u kojem se mi uglavnom krećemo, u stvari ona najčvršća okosnica gospodarstva. I to je ono što bismo htjeli prenijeti i hrvatskoj vladi. Pozvali smo i premijera Oreškovića da nam se pridruži u Rovinju, da mi nešto naučimo od njega, možda on nešto malo i od nas i da jednostavno zajednički pokušamo pozicionirati tu našu struku i općenito kreativne industrije kao potencijalni izvozni proizvod. Kad govorimo o zapravo načinima koji se oglašava, koji je po vama u ovom trenutku medij ili koja je platforma koja može najviše zaraditi kad je riječ o oglašavanju? Je li to, barem kad je o ovom našem tržištu riječ, još uvijek televizija, koliko su digitalni mediji uspješni, koliko je tisak još uvijek uspješan i možete li izdvojiti neku od najkreativnijih ili posebno zanimljivih kampanja koja je po vama bila posebno uspješna? Pa prema podacima koje HURA svake godine dakle, objavljuje, a zadnji su objavljeni negdje na proljeće prošle godine, dakle sad čekamo nove podatke za 2015. Mi konačno više nismo u recesiji, konačno ulaganje, oglašavanje ponovno rastu. Najveći dio tog kolača naravno dobijaju mediji. Vrlo često je nekako u javnosti malo iskrivljeno mišljenje da možda agencijama ide nekakav taj najveći dio kolača, međutim realno je da to ide medijima i to je dobro jer mi na taj način potičemo i medije i razvoj, ja bih rekla, i društvo u cjelini za koje mediji naravno čine jedan vrlo važan dio. Kad me pitate o tome što najbolje radi, dakle to zaista ovisi o ciljevima i o tome što vi u stvari prodajete na neki način, o čemu želite informirati javnost. Televizija u Hrvatskoj definitivno ima najbolji rič, dakle najbolji doseg, znači najširi broj populacije koji u stvari čuju tu poruku kad dođe preko televizije. Međutim, imate cijeli niz proizvoda za koje je prijemčivi su recimo digitalni kanali gdje onda možete napraviti jako dobru stvar i na digitali, ali morate imati i jako dobru ideju da biste se u tom klasteru raznih poruka u stvari izdvojili. Print isto tako i radio, da ne zaboravimo, i outdoor, dakle to su sve mediji koji imaju svoje mjesto, koji imaju svoj rič i pitanje je što vi u stvari i kojoj ciljnoj publici želite prenijeti, koju poruku. Prema tome se onda bira i najprimjereniji kanal, a najčešće se radi u stvari o miksu različitih kanala da bi se tu poruku prenijeli na najbolji mogući način. Hvala vam. Idemo u ovom trenutku uživo u naše studije u Beogradu i Sarajevu. S nama su Minja Miletić i Alma Dolbegović-Voloder. Minja, kako ti gledaš na mogućnost komunikacije i marketinga kao ostvarivanje uspjeha na tržištu i imaš li pitanje za moju gošću? Vrlo važna oblast, mislim da putem marketinga može mnogo toga da se učini. Evo, vi ste pričali o političarima, o proizvodima, kod vas je završeni izbori, kod nas tek predstoje. Mene interesuje koliko marketinški stručnjaci mogu da poprave sliku u predizbornoj kampanji u nekom političaru. Moje mišljenje je da jako puno mogu napraviti u tome. Mislim da je zaista jako dobar primjer koji sam malo prije spomenula bio i angažman Alexa Browna, dakle američkog PR stručnjaka u kampanji SDP-a koji je pokušao obraniti vlast na našim zadnjim parlamentarnim izborima. On je jako puno napravio i za imidž stranke, ali isto tako i za imidž čelnika stranke, gospodina Zorana Milanovića, koji je jednostavno doživio vrlo vidljivu i opipljivu transformaciju imidža, a to se direktno odrazilo i na izlazne ankete, odnosno podršku koja je SDP-u od tog momenta rasla. Je
još interes? Evo, pričali smo malo i o tim proizvodima, načinu reklamiranja. Obično kada smo na nekim društvenim mrežama, na internetu, bilo šta da uključimo, iskaču nam reklame, hajde tako da se izrazim. Koliko sam upućena, ljudi to ne vole baš da gledaju te klasične reklame. Da li je sada i pristup reklamiranja nekog proizvoda drugačije postavljen? Apsolutno, dakle, onaj miks o kojem smo prije razgovarali, ta nekakva priča koju možete ispričati, kreativnost, način na koji ćete neki proizvod predstaviti, radi veliku razliku. Jer toliko ima danas ne samo reklama, nego općenito informacija, sadržaja s kojima nas svi mogući kanali bombardiraju. Mi smo danas na njima 24 sata i koristimo ih paralelno. Znači, vi gledate i televiziju, surfate na internetu, možda prolistate novine. Jednostavno, danas je upravo to trend koji vidimo kao najveći. I ako nemate dobru priču, ako nemate nešto zanimljivo, ako ljude niste u stanju zainteresirati za ono o čemu želite pričati, onda jednostavno nemate šansu. Tako da, jako je važno, mislim, i medijima je bitno da imaju dobre i lijepe i poučne reklame, oglašivačima je to važno, efikasnost se mjeri, dakle svaka kuna, svako ulaganje se mjeri i vi zaista morate naći pravi način da doprijete do vaše ciljne publike. Što znači da svaka reklama i nije dobra reklama? Pa nije. Mi na danima komunikacija ocjenjujemo i najkreativnije i najefikasnije. Znači imamo 3 razna natjecanja, to su EFI, X i MIX, gdje ocjenjujemo i najbolje ideje, bez obzira o kojem kanalu se radi, i najveću kreativnost i najbolju efikasnost. Znači što je to što je donijelo najbolji povrat na uloženo. Tako da upravo tim nagradama nastojimo pokazati koji je to put, koji je to trend, što je ono što najbolje radi i nekako cijeli nivo tržišta, ja bih rekla, dignuti na nekakvu višu razinu. Hvala. Milja, samo da dopunim, bez obzira na sve ove dobre rezultate i predizborne ankete, američki PR stručnjak nije pomogao Zoranu Milanoviću da ostane predsjednik vlade. Idemo i do Sarajeva. Alma. Možda nije bio dobar PR stručnjak. Da. Kakva samo tema. Veliki pozdrav naravno iz Sarajeva za našu zajedničku gošćavu. Prema mom mišljenju vi ste zaista sada sjajan primjer kako osoba može biti sjajan način za reklamiranje određenih proizvoda. Konkretno u ovom slučaju su to dani komunikacije. Slušajući vas, ja bih vrlo rado prisustvovala tim danima komunikacije, pa nekako ide i logičko pitanje koliko su, evo, konkretno javne ličnosti dobar način za iskomunicirati određenu uslugu. Pa, javne ličnosti naravno jesu dobar način. Ono što je jako važno, a prvo vam se moram zahvaliti na komplimentu i pozvat vas u Rovinj. Molim vas da dođete u travnju u Rovinj, i vi i vaše kolege iz Sarajeva naravno. Dakle, javne ličnosti jesu važne i one nekako mogu lakše prenijeti poruku jer već imaju određeni broj ljudi koji ih prate. Međutim, ono što je izuzetno važno, što se vrlo često ne vidi, to je da strateški to morate postaviti tako da idu sa brendom. Znači da komuniciraju iste one vrijednosti koje vi želite da komunicira vaš brend, odnosno vaš proizvod. I tu se vrlo često zna dogoditi da ide se na nekakve osobe koje su jednostavno popularne samo zato što su one popularne, to je potpuno pogrešno. I to se vrlo brzo vidi na rezultatima kampanja da jednostavno takva situacija nije održiva. Kako je vaše mišljenje o budućnosti konkretno radija i printanih medija? Mi smo se u Bosni i Hercegovini susreli sa gašenjem novine koja je postojala preko 20 godina, odnosno ta je novina prešla u digitalno izdanje, a imali smo prije nekoliko sedmica i prelazak jedne radio stanice sa radio talasa također na internet. Kakva je budućnost radija i printa, konkretno neka skorija? Pa, prema našim podacima, dakle, radio se drži dosta dobro što se tiče ulaganja u oglašavanje. On ima svoju publiku, ima svoj način komunikacije koji mislim da funkcionira dobro. Oni su isto tako vrlo uspješno spojili i digitalne kanale, pa sada u tom miksu u stvari imaju i bolji doseg. Tako da ja bih rekla da što se radija tiče, barem u Hrvatskoj prema podacima koje mi imamo, nema nekakve velike bojazni da bi se nešto drastično sa radijom moglo desiti. Na kraju krajeva kad je televizija krenula, svi su mislili da će radio umreti, pa se evo to još do dan danas nije dogodilo. Što se tiče printa, mi smo imali Vjesnik koji nam se isto ugasio dakle, prije par godina. I tu je, ja bih rekla, najveća borba. Dakle, i dalje su novine utjecajan medij i imaju jedan prostor i način na koji te informacije plasiraju koji je jako važan i koji kreira
na jako važnoj razini javno mišljenje, tako da ja mislim da će kod tiskanih medija to isto opstat, ali da je jednako kao i kod radija, na kraju krajeva i kod televizije, taj miks, opet ponavljam istu riječ već nekoliko puta, sa digitalnim kanalima je izuzetno važan. I ako print uspije naći najbolji način da zadrži jedno i da u to uključi i drugo, onda je to dobitna kombinacija. Hvala lijepa. Hvala Alma, evo kao što vidiš kad si spomenula ko bi bio dobar za koju reklamu, ja ti recimo sigurno ne bi bio dobar za kuhanje ili za pripremu bosanske kave ili bureka. Ali dobro, bio bi dobar zato za fudbal. Da, Hvala neke vam. druge stvari, da. Hvala vam, bile su ovo moje kolegice Minja i Alma u studijima N1 u Sarajevu i Beogradu. I završno pitanje kad govorimo o danima komunikacije još jednom 14. do 17. travnja u Rovinju. Za sve one koji su zainteresirani, gdje mogu dobiti sve informacije i detalje oko samog festivala? Apsolutno najbolji izvor informacije je naša web stranica www.danikomunikacija.com. Imamo i Facebook stranicu Dani komunikacija, tako da apsolutno su sve informacije dostupne 24 sata dnevno. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Bili su ovo moje kolege i moja gošća u temi oko komunikacije i dana komunikacije koji se održava u Rovinju. Ostanite i dalje uz Novi dan. Vraćamo se za nekoliko dana.